fofandi ko fogna internet ke bato jokko no njal rek ngidma non encore na yono fa in mo fo lan leyano rek ino na sate fe ndangan jeen ndax itam émission Njom Ñal te fiyantana non jege frontière xeja leg ko bugg internet ke mbugg ndeysani wajle dom nda jamono adna rek na taxa nda mu i soxla ina rek i mbara mbagu ndit maga roga dogola ngan xay koy bato ngat na ciosan nda xe njasnotina i mbara mbug i mbagu leyno ten mayu mbay foga xana présenter o xeke ref na bug na ciosan a bug Njom Ñal a bug émission Njom Ñal bo a taxa wax deg yalla me lay ma ndiki abisa in maga essence suma jag abeku no auto abeka bo kawla ka xotta in maga abisa in sate fade la ngosi il est le grand championnat forna galo imbat maga ngar encore no terme ndesan champion fa la kasse escaldia kono xen yakara me agata nga gar encore faali juma émission ngum a jappel a ñappel roga dogol xaye kon imbaga ngidna paxa pax a fogoni wi andone émission ke Njom Ñal a xeñ ñal na paxa pax mbay isimna pax njoko ma njal yo nga jëm waaw koro sen def nañu si min na paxa pax di manu santanu bon parce que ken bi na tamitam ka fe la xama yo bon ka te o refa nga tig fañin ka so ko farid daga bon mi koy cerer kan bugin fañanum bo olof ke nan la sen sax maya mun retare nanu le serer fo rek buga ho wallahi lazim bo ma na refu mako bala xaye nanga ñaaja bo nanu ki na lay nam fiyo rek xajam we yon tuma garid maga parce que mi kam rasis jahan baba ngandik le yo kam rasis ko taxu mi cerer dimum ten bugum ten refum ya koy ke ken bi na alfa ka fe la xamay tam ken koy mi an mu bug parce que mi Njom itam ten xonu no xeñas mi jegim doole wagim Njom da mi kam dugin kan dugin bo mi fañan bon jang ko ganga xaye yes ka raxro ko fami Mosa mo jang ta ganjay mal ni sena wat 6h gambula fa ka Njom ko takami kemi akay kemi chodno élève lay ne xatanam ten ci pa fa dëkk bi ndox te wa ga Njom lay jege problème xay rek mu bind ni nga fa ma nga nda bi fatum bind wax fatum wolox cer bo rek ma frère quoi jege problème amour fe akay campagne bi na ye salami waaw kente akay bayo e tabay te baya ful ka Njom na yes dane maga refu awol do xalata bam fadi kan bet ret na xulam fa bu ko bo pare garde for jo himde rok kamando kala ñofo weta kay ke janga to leer xame mi jagi tala mbay mareo le no kaje ko may dafi na meke tala me ko ba gon le fadida ret aret fu dik jop le wan diglo wallahi ndeysaan dega mi koy Njom koy buganum rok moju bo pam rok ndeysaan afela xam trop itam ten taxu o koro heke fali juma carrièreum a maya on dik maye na in quoi parce que Njom rete non dikon to ga am kete jot na fi itam o buj a ciombi a xalamba ciupar ke hop ten samba gudal fe magas jige ka dam bier to kene war e la xox parce que adna o leng ande wali ya sama nit xaye a xon anga xaye to émission ne ke jege wine o ki lawa ga nana te fali juma ñaka an ke ano ta bon ke vidéo fiya ke ya sama nit xaye a xon ataga xon xaye saxo wina baga mbod man anga ina le o hakere fali juma ndangan jin te o kino ne wo heke wala o kino heke asoba ten taw jaajar ke faxten nana ngam sa bablo hin koy porte ke jego xab ya baga no nga oyo gentan we o fogol we al eruna ambaga no nga alam tatayo fo ngijuna nga oyo an un lol koy an un lol to ajiga war nana gonum to andrame mo sano nga oyo la ke xam tax ta feñ afela xam koy rog maju kontana dal bo ma kontana de billahi wallahi mbay bo wega yakara me tam ajega ka anone aret an yi fof anda me ñaker ya roga sot an kan inshallah te Njom Ñal ne def ka fel nana mak lay na me ka xay ale den fa xox den e apa mbaki naga mbaka def nga cionke itam wax deug yalla no bi ci ndefa na mbagi ndet mi sa xam fecc afela nga rog mi sa xam fecc inshallah parce que wa gin mo mun to Njom Ñal naga afela nga ko nange ci rib aso ba ngay rogo hay bata mon man inshallah rabbi billahi wallahi ana jeg inshallah ke kelimanu wa kon association Njom Ñal hay ci ngam inshallah rabbi say sa ñu soti nar inshallah jege problème pare am taga e njokka ma njala pa pare am taga jërëjëf Diouf o fogole internet ki ɓato ndoko rek ndeysan grand champion Fally Diouma noki ano ten def mbaktandor na amana émission fe ndax layanum kam émission kina fi na ngolo leng na Njom wano fi na émission fa leng layatirum koy fi na qiti kono anan mbika rek ale nugo na jega retour
nda lamit yoqe sax amana commentaire ke xana layin mais mag inshallah rabbi i ngaranga a combi yakarame xana moƴo ala daw men ye andona ye koy roga fiya o waag njomof njambarof we andoma we nanogoma xaye koy jasnora fa adna ndax in lay Sénégal adna fop na mbudam adna fop na nan giloox kam we and oma a moƴo mbilaqinoox we an iroma tan nanam itam a njeg mbégte na falay fe bo o na laya saate nane i njom ne a jega jeg nene xaye kon xaye i mbugo ngar koy ne ando naye lamit ke o mbir ne ando naye ta kam doole of yeg fo ke fiyona poids lourd ŋayano miña teen wala boog ye ŋaay kan wala ŋaay no na caftayo bo i ndeta no ke ando naye ten lamit ke tax na i lamtit kaga no drapeau poids lourd dal i mbugu an nax Fally Diouma a fiyan wala boog na jamono feef te fiyeruna xa taxu te fiiran xa taxu tenit na fiitam walum koy ke mafal mbaten sax maye te ref ne ke leytuma ten rek parce que yaga lang sa ne in o meen o fadanga coombi it Mbaye Diouf in meen na ndeeɗu Mbaye Diouf anata arbitre gu Dakar denen go sar njolin to i ngesa bo andir yona fa den kaga tax bo poids lourd ngi ñima ten maye ke ñima ten maye yam fiya poids lourd ten a dox mo jang koy ten a dox mo jang nda yit ke mafre maten maye ke mafre maten maye kaga tax bo a foga ke moƴna dal moƴaxama gand fo aussi tamit njom mo famo bete felam naga rek ndaw lay wasam im wasa njom yaga dara po xoxiram isa xoxiram mi mofu dal bete fiyam dal décision dal ndar wasa njom naga ka koy roog rek o ten andu keke a foga ke wasoroxama njom no saxaga itam a foga no ke i moƴna lamta ndax leg-leg o ga mbir te ref na digg doole a jeki a wasi njom soit condition familiale fa comme waɗo han mbin dafo ha yakarina a fogoga ke tawgina pirke anga sa sox rek bo tander fap fe ley na jamono feke wasi njom ndax ga a mbin ne xaye ngoor ke ngara neke fana kaga fogo leg-leg encore i mbir atina doole galankor a daminta galankor yam anda njom fokati yoon tina rek Fally Diouma koy ne leytona kaga fop gariran ten mofani xoxum fo ne wiin we yakartuna te wasi njom xa waralu kaga itam ndax kaga itam a jega wa ando naye lora den puisque o ret ye wasuna njom a jega wa ando naye taga ngi njum ndigil leyo yam a jega jamani i mbuut ci'anga njom goor maak ne sax dewe ken lamde o tane soom musum le mose fudi ñofe te ref fap noxe leg na ndiki nda we ndimna we yoqna jege ten oxa fude'na njom in o ɗeet koy mete refna i njoma nanga faka i yeg ke sax i njoma faka i nana nan rek a jega njom nana faka mais nda na toxan ma nana tox rek ay 20 ans den na mbud ga comme ni njoma refna njomo yeng fani njom ne a demo a retna i ndiki keke taxu bo i moof i mbudate njom o sag of koy a watam fudi sa ndikoli o sagum mbay a watam fudi cupaan nda njom som kene wagatira ɓiso mbi yit ref ke ando itam njom a jega ma totolora njom buga a mbugi njom a jeg u i muj wala te jeg u i ngor nda ɗetanga deɓan i njom a jega wa coxoruna i ngorum de nda sara fe kene mbay a fog anga ñina jiiti njom i njom jombir a jeg a mate waag na fadik ga mi feke na leya fo drapeau chef de l'état ino a dox no njang lamti mbay ndax mosa o nan lamti rek ndax mosa o nan drapeau chef de l'état coupe fois oxa i sous préfecture oxa mata ge kena nda wiin we a yesanda in rek ten ref keke nu leya i njeg koy xeke i njeg eru nda i njeganga xen i njom jeg ke betano el to pourtant namu nana média ke no a wiin no a wa'ane maaga in no a wa'ane maaga drapeau chef de l'état yaga par arrondissement nu gona par équipe a fika ne équipe nationale leke Ambroise a saqna nena fiya nena i mbiyegu mi feke soom yeneru bo naga i njangu drapeau fa te ɓiside lingar ɓoxotna a sous préfet ñaal leke xaye neɓandong nu remena meen andiran to coupe fa arrondissement te ref tiga a ɗoma xama ɗomam bo kin weramo ley xa ref nda bug a mbugi njom wiin we comme a ngota ngot ka cinj saison fe faganga de ngota ka cinj a wiin we de mbago an wiin we kino kino wago fuɗa kino kino royo kin o fadanga suweer ke suweer a jega yoxa xooytoxa o suweer a jega suweer o maak a xooytoxa bona Sadio Mané yin Christine a jega ngor teɓ ga na xooytoxa xa taxun a nan ba andata den nda i ndiki nen wiin we de a ñufti in mbugu njom koy wiin we ɓaato ɗaginoxo ten rek inchallah njom itam leyame war amaro o jeg teen mbin war amo jeg teen a auto mi ken neke xol taxam nda jega jeg
na te dem ordre parce que kino le ga xoya mo helame e woro mo vali me i mina serve na amasen i mo van gentel le kino le nda anda te a te le ga mo vali e nda anda no te invite mi te re wagna affaire conseil njom te xoy te la me waxata ko story de Dakar mais maga nan taxamona lakas wa anda xam a jega jeg wa anda xama mais añu fa ma ñuf mi koy njom yige xawa ga ma jag no xa jag nan ma no bisit na mbiri xena mina maaf ka xena o keke mi longo ten fi num de roog fuun so ngidim tino yaalo xe i ngidim tino yaalo xe kon donc ken wiine mbar mbaru mbago e taxina ina paax